uhaye ikaze wowe wakoze subscribe ndetse nanabushimira cyane nawe utarayikora ndusaba gukora subscribe ndetse ugakanda no kukazogera kugira ngo tujye tujyana 5 kuri 5 mu gihe twaba dushyizeho amakuru yacu kandi amakuru mashya. Breaking news amakuru mashyashya agezweho nuko ubungubu M23 ubungubu tayari bimaze kwemezwa neza yuko hano Rubero Centre M23 yamaze kuhakaba. Mu gihe rero M23 yaba yamaze gukaba Rubero Centre haba hakurikiraho iki nuko iyi weekend ishobora kurangira nkubwira ngo M23 tayari yamaze no gukaba umujyi wa Butembo, umwe mu mijyi ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Ikindi turi bugarukeho kandi ndakubwira ahitwa Gatogota ngo isasu riri gutogota ahangaha ni mu misozi isa nk'ikikije za Kamanyura ariko n'ubundi mu nzira zimanuka werekeza muri Uvira. Ndakubwira ko uwitwa Colonel Gakufi ariwe uyoboye ingabo za M23 ziri gukora amateka ahangaha muri ibi bice bya Gatogota na za Uvira, mu gihe ingabo z'Abarundi FDNB ziyobowe n'uwitwa General Mingi nawe rero ngo urimo urapanga urugamba rwo kuzamuka za Kamanyura. Ni ibintu byinshi cyane turaza no kuvuga ngo ni ku rugamba, kandi ndakubwira n'uburyo ibirindiro bya Kisangani ubungubu birimo birategurwa neza, ari byo bigiye kujya bivamo ibitero bya za drone, birimo n'igitero kishe ariko wenda turaza kubigarukaho gatoya. Ubwo ni igitero kishe Colonel Rukundama kandi Kamisheri Imana mwakire hano Kisangani rero akaba ariho barimo barategurira ama operations yose yo kugaba ibitero ahantu hatandukanye, kandi noneho ngo bakaba bagiye kujya bagaba ibitero by'umwihariko by'indege kuko bamaze kubona ko hasi ku butaka ibintu byabakomeranye. Ikindi rero ndaza kukubwira ko ahitwa Rubanga anga niho muri Rubero, ndaza kukubwira ukuntu naho byifasha ukuntu isasu rimeze nabi. Ikindi wenda mu makuru ari kuvugwa muri politiki dushobora no kugaruka ku makuru avugwa uburyo General retired James Kabarebe Amerika yaba yamufatiye ibihano, ndetse hari n'andi makuru atandukanye ari kuvugwa mu Minembwe bivugwa ko hagabwa igitero bikaze nyuma y'icwa rero rya Colonel Makanika, ndetse ndaza kukubwira ko nanone rubo hagabwe ibitero ariko nanone kwirwanaho ngo yakomeje kwirwanaho ku buryo ngo yanakabye brigade yitwa Madengu rero ikaba yamaze gufatwa n'aba basore batwirwanaho. Duhereye sasa ubungubu rero reka duhere muri Kivu y'Amajyepfo tuzamuka, reka duhere mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu nyuma yuko M23 imaze kuwufata matekwa oya no ko libera no kubohora, nyuma yuko imaze kuwuha umutekano hanyuma Wazalendo na FDLR bakiruka bakibuno mamaguru na FARDC. Bamwe mu basirikare rero bafatiwe muri uyu mujyi nk'uko n'undi byagenze mu mujyi wa Goma ubushinzwe mu 23 yawufataga ku itariki 26. Murabizi hari abasirikare ba FARDC bamwe bahungiye mu Rwanda ariko abandi babafashe matikwa. Murabizi abitanze ahitwa kuri Stade d'Unité, hari abitanze batanga n'imbunda, bamwe bemeye no kujoininga igisirikare mu 23 ihita bajyana muri training wing yabo iherereye hano ruguru hejuru za Kanyamahoro ahitwa Kibumba cyangwa se Rumangabo, ndetse ejo bundi baranapasinze buri muntu wese bahita bagenda bamukubita amadolari ashyushye bahita babaha na casque babakubita n'imyenda mishyashya, ariko ngo ewan ngo babaye umushara ngo babyinira aho bita ku Rukoma, andi abanyarwanda bajya bavuga ngo babyinira ku Rukoma. Bamaze rero kubambika nabo ndakeka bahise bawohereza, ubwo no bagiye kuba basirikare nk'abandi bose barwanye, noneho barwane ku ruhande ruzima. Niyo muri urwo rwego rero hano Bukavu bamwe mu M23 yafashe ngo nabo bagiye koherezwa, urumva bagiye kuva Bukavu ngo babashyire mu bwato, bishobora kuba ku munsi w'ejo cyangwa se bishobora kuba ku munsi w'ejo cyangwa ejo bundi, ariko ngo ntabwo biri burenga iminsi 2 batabafashe ngo babashyire mu bwato
nabo babohereze igoma muri bagenzi babo. Abemera kujoyininga bakaba bajya Kibumba muri training camp nabo bajyeyo bahabwa ayo mahugurwa noneho n'imyitozo y'igisirikare cyiza kugira ngo noneho babe nabo bakiyintegra cyangwa se bajoyininga igisirikare cya M23. Ubwo batazabyemera nabo ubwo mwumva nabo aho bazajya. Iyo niyo nkuru mpereyeho. Reka rero mite mva Bukavu manuke muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo by'umwihariko rero ndahera hano za Kamanyura hanyuma mere ahitwa Gatogota. Ahitwa Gatogota rero ni mu nzira zerekereza muri za Uvira, ariko by'umwihariko ngo ha Gatogota witwa Colonel Gakufe ngo umusirikare ukomeye cyane wa 23 ngo akaba ari we uyoboye urugamba ruri kurwana n'abarundi. Ngo abarundi ngo bateze ikintu cyitwa ambushkade ngo ahitwa Ruvunge rero ikaba n'ubundi nayo isa nkaho ari agace ariko by'umwihariko gakikijwe nanone n'imisozi. Bivuga ko rero ngo abarundi bazamutse hejuru muri iyi misozi hano ya za Ruvunge ngo bitegeye inzira ituruka ahangaha Gatogota ikomeza ikamanuka ngo bagira ngo M23 nihagera ngo bayikubitire maho ngaho hagati muri iyo bisozi cyangwa se ahantu hajya kumera nk'aho ari mu kibaya ku buryo nyine abari hejuru mbese baba kwitegeye. Bivuga ngo rero FDNB cyangwa se zingabo z'abarundi ziyobowe n'itwa General Mingi ngo zateze ikintu cyitwa za mine mu mihanda kwa ngo baswe mu 23 hari igihe bashobora kumanuka n'amakamyo cyangwa se n'amamodoka abadeployinze ngo batezemo ikintu cyitwa za mine kugira ngo zibanze zibaturikane. Kandi numugire ngo ayo makuru ari ahandi ava n'ubundi n'abarundi nyirizina bagenda bayitangira ku mpande ndetse nyine bya bindi byo kugambanirana bamwe bayaha bayi mu 23 abandi amakuru bagenda bayatambaza gutyo nuko natwe amakuru agenda atugeraho. Muri uko rero gufata iyi misozi iri strategique ahangaha muri za Ruvunge M23 nayo ngo yahize mu gace kitwa Gatogota. Ngo kuri iyo mpamvu rero isasu ririmo riratogoterayo basharinga ikintu cyitwa sharing, abarundi bari kuboherereza ndetse nayo M23 ikaboherereza ko yamaze kumenya amakuru yuko bakoze ikintu gisa nk'ari ukwitega mbushingwe. M23 yanze kwavansa yanze gusonga mbere ngo nayo uyu nguyu Colonel Gakufe ngo arimo ariga izindi strategy izarizo zose z'uburyo bashobora kwinyuza muri aba barundi bategeye hanga muri aka gace ka Ruvunge. ndetse izo tekinike ni za zindi n'ubundi ugamba abarundi bigeze kubikora abanyarwanda mu myaka y'igihumbi kimwe magana 870 ahitwa mujya mwumva ahitwa kuri Shinge na Rugero. Ahitwa Shinge na Rugero abarundi bigeze kubikora abanyarwanda nabo bategeramo. Ubwo basanga ariyo tekinike n'undi abarundi bashaka kugarura yo gutegera M23 muri imisozi miremire nkuko n'ubundi muri ibyo bihe by'umwami bari bayobowe n'umwami witwa Mutaga wa kabiri. Ubwo bategaga abarundi rero hagati y'ikibaya gikikijwe n'imisozi yitwa Shinge n'uwitwa Rugero, ari naho waturutse umugano uvuga ngo kubura Shinge na Rugero. Ayo nandi mateka wenda tuzayagarukaho ni mu bishaka. Ibyo rero nibyo ngo aba barundi bari gushaka gukorera M23 ariko ngo yabavumbuye. Ubwo rero ngo harimo ikintu cyitwa sharing yo ku rwego ruteye ubwoba. Reka tuvanga kandi twite dukomereza hano mu Minembwe nyuma yuko hasohotse ibaruwa ifunguye, ibaruwa yanditswe na Twirwaneho yemera cyangwa se itangaza urupfu rwa Colonel Rukunda Michel Makanika, uyu wayoboraga n'ubundi izi ngabo zatwirwaneho, umugabo ufite n'amateka menshi cyane, umugabo wigeze kurasa kajugujugu ari wenyine akoresheje imbunda ya machine gun. Uyu mugabo warinze cyangwa se warengeye abanyamurenge bakiri Iminembwe, Imana imuhe n'iruhuko ridashira. Nyuma yuko rero nyuma yuko Twirwaneho imaze gutangaza igashyira itangazo ku mugaragaro, nyuma yuko nyine abantu benshi bari banze kubyemera bavuga ngo ibi ntago ari byo, ntago Makanika yapfa, yabapfuye ate. Nyuma yuko rero bamaze kubyemeza ngo noneho ngo bamaze kumenya yuko ngo Makanika bamurashe, ubwo abo ni bande? Abo ngabo harimo FRDC, hakaba harimo ingabo za Afrika y'Epfo. Nkubwira ko ubu ngubu tayari bamaze gushinga ibirindiro bikomeye hano za Kisangani, ibirindiro bikomeye, ndetse ngo badeployinze ikintu cyitwa bya bifaru byose mwabonye South Africa yeruka kuzana n'aba basirikare bari baragiye bagiye i Burundi n'abandi bose n'abandi bari
Kisangani, hari abandi bari bazanye nibajya abantu bari babajyanye, ariko aba bose ngo babajyanye Kisangani, ngo ku buryo noneho ngo uwitwa Tshisekedi yabwiye Ramaphosa ngo niba ugiye kunzanira ingabo ukazana n'ibikoresho, ndakwinginze nzanira drone za kamikaze. Drone za kamikaze ni za drone zigaba ibitero by'ubwiyahuzi, za drone zigenda zikarasa ariko nizivuga ngo zirarashe ngo zisubiyeyo. Ni za drone zigenda ziriho igisasu, nuvuga ngo ikagenda ikagera mu bo yita abanzi, yarangiza igahita ishwanyuka ikanashwanyukana nabo, nta kuvuga ngo ni za drone. Izo rero nizo drone kamikaze Abanyafrika y'Epfo bazamukanye, ubu ngubu zikaba arizo ngo imwe muri zo ngo niyo yarashe makanika ndetse ikomeretsa n'abandi bari kumwe, ariko ngo nabwo makanika yaramurashe ntiyayitapfa, ahubwo yarakomeretse cyane, ngo abasore batwirwa nibo bagerageza gukomeza kumurwanaho no kumuvura ibikomere. Ni nayo mpamvu bari banze guhita batangaza urupfu rwe, nyamara nubwo n'ubundi hari abari babivuze yuko yarashwe, ariko wenda ashobora kuba atarapfa, bari bakirwaza ariko biza kurangira ashizemo umwuka. Izi drone rero bivuga ko ina drone nyinshi cyane uyu nguyu Cyril Ramaphosa yazamukanye, ubu ngubu arizo zigiye kujya zihangana noneho na M23 drone za kamikaze. Ubu rero basaba M23 nayo itangira ikontorore ikirere cyayo, aho igiye kujya irwana hose cyangwa se igiye kujya ikaba hose. Mubwira rero ngo mu minembwe kuva ejo ndetse kuva byanatangira guhiswa ko makanika yapfuye, no kuva iri tangazo ryasohoka ngo n'ubundi abarundi ndetse na FARDC bagabye ibitero bikomeye hano muri iyi santere nyine, no muri ibice bya Minembwe, no muri ibi bice n'ubundi byo muri za Mindondo ya Bijombo, niko biri kuvugwa. Ngo abitwa abamayimayi rero ngo bari bamanutse bariye Karungu, ngo ndetse ngo bamayimayi bari bamanutse bafite intwaro gakondo izo arizo zose, ngo abafite ubuhiri, abafite imipanga, abafite ibiki, abafite imbunda, ngo rero ngo bari biyemeje n'ubundi ngo yuko bagomba gutsemba bano banyamurenge, by'umwihariko kubanza gukubura abangaba batwirwaneho. Twirwaneho reka bivuga ko abaturage benshi bicirwa muri ibi bitero ngo ari abavanwe mu byabo n'imirwano, ndetse bakaba baravuye mu bindi bice byamaze kugerwa umuyonga n'ihuriro rya FARDC ndetse na mayimayi. Hanyuma kandi n'ubundi muri uko nubwo bari babateye, bivuga ko nabo batatse barangiza bagafata yitwa brigade ya Madegu, ubwo byumvikana ko ari brigade FARDC yakoreragamo, ndetse ngo bakayirukanamo FARDC na mayimayi. Ngayo nguko reka rero tujye heye n'abavanye ubwo mbavanye mu majyepfo, reka twigire mu majyaruguru. Ahangaha ni muri teritwari ya Rubero. Guhera mu rukerera ngo amasasu yarari kumvikana ari menshi, ngo imirwano ikaze cyane iri gukoreshwa imbunda nini, intoya n'iz'imisada, ikintu kitwa sharing, ikintu kitwa BM21 cyangwa se sabasaba, imbunda zitwa SPG9, ndetse indirimbo imbunda ziri kuririmba, imbunda zitwa M22, ngo M22 ngo nazo zazamuye imitutu yazo, ngo hitwa ngo iki, bambwiye ko hitwa Rubanga. Rubanga rero ngo niho M23 ngo kugeza ubu ngubu ngo irimo irakubitira abasirikare ba FARDC bari guturuka mu bice bya Beni, ngo badiporoyinzwe ari benshi cyane, ngo bafite gahunda yo kwihorera, ngo kugira ngo bisubize n'uduce twose ngo bafashe, ariko by'umwihariko ngo bakaba bashaka kumanuka bagafata agace kitwa Rwindi, cyane ko ngo ni kamwe mu duce twabababaje, ndetse ngo nahitwa Nyanzare hari ibirombe, ngo hose ngo barashaka kongera kwihigarurira. Ariko ubu tuvugana nkubwira ngo imirwano ikomeye irimo irahabera. M23 yababereye ibamba, irimo irakoresha ikintu cyitwa za mbunda zose, zimwe muzo yafatiye igoma za FARDC,
hano ku kibuga cy'indege ngo M23 yazizamuye. Ikindi ngo M23 yazamuye tayari bamwe muri ba basirikare n'ubundi ba FARDC bavuye hano za Kibumba muri training wing, ndetse by'umwihariko kuko abangaba ari abari bafatiwe n'ubundi mu mujyi wa Goma bakemera kwitanga. Abangaba rero n'ubundi nibo bazamuye ba FARDC n'ubundi bagiye gukomeza guhangana na FARDC zene wabo, ndetse bifatanyije na M23. Ni nyuma yuko n'ubundi M23 imaze iminsi ishize itangazo hanze isaba indi mitwe yose idashyigikiye Tshisekedi ko baza bakifatanya bakamurwanya. Ngayo nguko rero ni urugamba rero rukomeye cyane ruri kubera hano Rubanga muri teritwari ya Rubero, ndetse M23 ikaba yamaze kwigarurira Rubero centre, ndetse ikaba yerekeje mu mujyi wa Butembo. Ubwo rero mu masaha ari imbere cyangwa se ejo cyangwa ejo bundi, ariko bitarenze iminsi 2 nshobora kukubwira, kandi biduhora tubivuga, nshobora kukubwira ngo tayari M23 mu mujyi wa Butembo. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bishobora kuba isaha n'isaha. Reka ngushimire, tuze gusubira mu zindi update, ariko ngusaba gukora subscribe niba utarayikora, like, share no comment, ubundi tujye tukugezaho ukuntu byifashe ku rugamba. Mubwira ko rero mbere yo gusoza kugira ngo ntagenda nabikubwiye kandi nabivuze mu ngingo z'ingenzi, Amerika yatangaje ko uyu nguyu retired James Kabarebe generali ngo zikaba Amerika ikaba imushinja kuba mu mutima w'ubufasha u Rwanda ruha umutwe wa M23. Rero Amerika ikaba yatangaje ibihano biciye mu biro bishinzwe kugenzura imitungo mpuzamahanga muri Minisiteri y'Imari yayo yitwa OFAC. Ngo sibye Kabarebe rero Amerika ikaba yatangaje ko yanafatiye ibihano Lawrence Kanyuka usanzwe ari umuvugizi w'ishami rya politiki mu mutwe wa M23, ndetse na societe ze zanditse mu bihugu by'Ubufaransa n'Ubwongereza. Ngayo nguko. Reka rero ngushimire cyane, tuze gusubira cyangwa se tuzasubire no mu zindi update zizaba zigezweho.